Maya pabengi po, brothers and sisters. Suta na po kiniking Martis, ikawalong Domingo ng karaniwang panahon. Kaniting banala kapag musisyan, yabe tala po karing katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Paraking kapasalamatan da rin, pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Wilma Hirao, pamilya ng Feli Ebreo, pamilya ng Cecil Bernas, pamilya ng Amelia Ulyan, pamilya ng Beth Malong, Alvin Reyes, Paraking Aldon ng Kebay Tandari, Marjorie Velasco, Amy Agustin, Samantha Hernandez, Reynali Santos. Paraking special la intenciones daring makatuki, Emilyn Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, pamilya Paldeng, Mary Manet Pineda, Angie Bondok Liklikan, Lisa Viray, Elan Michael De Jesus, pamilya ng Prince Edward Dimitri, Catherine Ann Dimitri, Josepina Tañedo, Elizabeth Paras, Thea Bianca de Dios. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Nora Simbol, Maylin Soberano, Benson Ong Sr., Carmelita Tiglao, Cecilia Quiambao, Nilo Odan, Luther Lopez, Corazon Rivera, Dixon Orense, Mario Pasyon, Remio Pangan, Petsi Maninang at ding sablang kapatadtang masakit. Para kimpaman ng tabi at proteksyon ng Banal Espiritu, ing pamilya ng Ani Rason at ing pamilyara di Antonio at Josepina Guevara. Para kingalan hanggang kapainawan da rin kapatadtamang mayango na biye, di Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Mariano Ocampo, Nancy Ocampo, Nelson Garma, Maylin Ong, Emilio Guevara, Walter Baker, Carmen Tayo, Fulgencio Albano, Ponciano Pineda, Eden Quiambao, Aida Gando, Mamerto, Marina Ibarra, Petronila Alparo, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at ding ala ng makaga nakapakarela. Makanyan mo naman, para king kaligtasan ng balang metong kikatamo, lawan king COVID-19, para king malagwang kapaldan ng daring kapatadtamong miyapektuan, kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatadtamong mituran kaniting pandemya, at para king kaligtasan daring kikatamong eganaga ng frontliners. Siklaw tapo para pangadyan ng Horacio Imperata laban king COVID-19. King lagyo ni pa ampong king anak, ampong king Espiritu Santo. O mapamakalulu, ampong mapagmalasay taigpami. Aminan mila ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit kaya ka, ban manakit kapatawaran, ampong biye. Lalapit kami kaya ka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi kaya ka king kambilan, at ingatan mo kami, laban king COVID-19. At migdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamate karing dakala tao. Adwan mingeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod, at iatsyat me kaya kami ing kaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mulo ring taong mitutukan, manintong panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi,
ban mapupus na iting pandemya, ing bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal, pagkalaman mo lang kabulasan, ting kaisipan at katawan, pasiknangan mo'y pamagtagulaling ding salila, ting mapaglingap karing masakit, mula pabren miyawa, kaniting sakit. Ipanalangin mula retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanghanggang kapainawan, retang miyango nagye. Pagkalam mo kaya kami, ang grasya mo kareting masakit na panahon. Ban magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulo, manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit mi paraking metong at metong. Mikabyus kaming alang kasangkulan kaniting krisis. Layon taryana kami kim pamagbayong loob at kabanalan. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Lalam na ning kayong panan mo, magsakdal kaming magkanlong. O kabanal-banalain dunin Diyos, mo sa pasawili ng aplis mi keka, king kakulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikapos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Lorenzo, San Roque, San Pedro Calunsod, San Judas Tadeo, Santo Cristo del Perdon, king lagyonig pa, pongking anak, ang pongking Espiritu Santo. Amen.
Ing lugod ning Ginoo, mitugtog ka ring puso tamo, kapamilataning kayang espiritong manuknangan kay katamo. Makatipon tamon ting metong pamilya ning Dios king lagyunig pa poning anak ang poning banal na espiritu. Amen. Nung lakwana ning nino maning sabla nga naning Ginoo tanggap yang dinala na ukdo king panahon na iti at biye alananga king panahon na datang. Ing kayablasan manibatan king Ginoo manatiling parati kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Batang maging karapat-dapat, makisulo kindulang ng Ginoo kaniting misa, sadya tala rin kaya katan sarili, kapamilatan ng pamanyawad tamon lunos at pakalulo kin Diyos, karing pinandit, mikulang takeya at karing kaparatang tao. Nga tamo sumabi, magkumpisal ko king Diyos sa mayupayan totoo. At kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliw ang kakulangan. Uli na nito ay panagapuko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko king Diyos sa ginutam. King Diyos sa mayupayan totoo, pakaluluwa na katamo. Kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alananga. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Oy paming at yubanwa, iubog mo kami king wangis ning kekang anak, at pasulungan mo sa ing biyena karing puso mi. Itubod mo keng patutu, king tula ning maya pabalita, king yatong matbud, king kapayapan, at mitmu karing metupad a pangako. Tagkilan mo sa ring puso ring sablang tao, king lugod mo, banilaman, ikakalugod la. Iti puadwan mi, kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, amabibi at magari kambemot ng banal na espiritu. Meto nga Diyos, manggaman kingalananga. Amen. Pamamasang ibatkin mo muna ng sulat San Pedro. Iti yaing kaligtasan apenin tundang mitmong kaingatan ding propeta. Ilang minula tungkol kanining kalam ay pagkalub ng Diyos kaya kayo. Sinurida ing panahon at parala ning pamanyatang naniti. Ing Espiritu ng Kristo ay atsukarela, ya ing tutuldo kaniting panahon. Uling ing iting espiritu, ya ing pepabalong makapauna karela, tungkol king kasakitan asukat ng dalanan Kristo, at ing kaligayan asalisi. Pepabalo ning Diyos kareting propeta, king ing karelang obra, para king sarili rang kapakanan, nune para kaya kayo. Pepakilala na iti, inyang may magsalita tungkol karing katutuan, ang ngeni kaya ko ng dimdam. Ding talapanaral ning maya pabalita, may magsalita kaya kayo, king kapamilataning banal ay espiritong mituburan, iba't banwa. Ila naman ding sinabi kaya kayo, karing may sabing katutuan. Ding katutuan a mismong ding anghel pag nasandang apakitalastasan. Uli nita,
Migising kayo, magsadya kayo, at ipamisan yung lubos, ing kapanayan yu, king kalam amyabye kayo, nung warit mi pakilala ni i Hesu Kristo, tukyan yu ing kaburianing Diyos, eyo paboren mi miral king bieyo, retang pamitaning laman yu, kanitang alako pang balo. Bagkus, magpakabanal kayo. Antimo nung makananuyang banal ing Diyos aminawos ke kayo. Ing kasulatan mismo sa sabyana, magpakabanal kayo, uling ako, banal ko. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, pisyag ning ginuing kayang tagumpe. Ulitan Pisyag tayo. ning Ginoo ing kayang tagumpe. Dalita na niyang bayong dalit ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, ing sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe kayang kimtan. Pisyag ning ginuing kayang tagumpe. Pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, pepakilala ng tune. Ing pengako na ning balen ning Israel nakelingwan. Karela mitmuyang lugod ampon katapatan. Pisyag ning ginuing kayang tagumpe. Ing tagumpe ning Dios ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ka king Ginoo, uling masaya ka o meto yato. Puriyan ye kambering dalit at kulisak ning tula. Pisyag ning ginuing kayang tagumpe. Talakad tapo para parangalan ng mga ipabalita. Aleluya, aleluya. Ing tutupad king amano ng Kristo, maging ganap ya king lugod ning Diyos. Aleluya. Ing Ginoo mantabay kaya kayungan, At kaya kaan timurin, pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kaya ka o Ginoo. King panahon na ita, nga nang migsalitang Pedro kang Jesus, lawan mo, likwan ming sabla at tinuki kami keka. Wa nga nang Jesus karela, at sasabyan ko ke kayo ini, nung lakwane ning ninuman ing pibale-balena, o kaya ring kapatad ng lalaki, o kapatad ng babay, o kayang ima, o tatana, o kaya ring kayang anak, o asikan, king uli ko, ampong king uli ning maya pabalita. Tanggap yang dinadinalan aukdo, king panahon na iti. Bale, kapatad a lalaki, kapatad a babay, ima, anak, ampong asikan, at pangalupig ang timurin, at king panahon adatang tanggap yang bie alananga. Dapat dakala ring ngeni mo muna ang maging tauli, at dakala ring ngeni tauli ang maging mo muna. Kapatading mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Mayap pa bengi, kaya ko nga po, May pabengi po amo. mga di tayo pa yung kayakatang kura paroko, medyo tikul-tikul ya pa, disabled ya pa. King kayang gout. Ako man po, ating ko namang gout attack niya, inyang magpasaop la ka na ako. Tambing ko tinang uling, I know the feeling. Talagang makanyan. Deng mata ko kimbawal, may kakaintindi la.
At may papadnyawop la. At doon bagay makasawop kay katamo, king pamigunam tamo, king Ebanghelyong eni. At doang salita, premyo at presyo. Price, presyo, and prize, premyo. Balo tala kabaldugan din adwang aren. Balo tala gamit, watang magsalita tamo. Nya, king Ebanghelyong eni, mekat, rengadwang aren day makasawop kay katamong intindihan niya ing pawagana ng Ginoo king Ebanghelyo. Nga na migsalitang Pedro, Ginoo, likwan ming sabla para keka. If we were to read between the lines, Peter was saying, Lord, we have paid the price. Bayaran mi ing presyo. What do we expect in return? At sinabi na ng Ginoo, ing premyo, ing alaga, na ning bayaran da. Siguro din damtani itang kasebian, everything has a price, ngara. Lahat ay may katumbas na halaga. Mupin, nengkay, mo kalupa kanita, inya pong pamakaing uso yung credit card, ang pong loan, kanita, bayo me enjoy ing metong merchandise, ing metong produkto, dapat bayaran me pa. Ngini baliktad. Ngini ang gampang MF pa fully paid. Basta sidwipe making kaya kang credit card, auli mo ne ing produkto. Bayaran mo niya mong baldugan every month, mag-amortize ka. Alam problema nung makanyan, at least I enjoy tane. Hanggang tayo pa abayad buo, I enjoy tane itang premyo. Andiyan may pa talaga kompleto yung presyo. O neneng kay, ing makanya na pamiisip, adadala tayo naman, king kaya katamong biye spiritual at biye anting Kristiyano. There are things na bala mo, enjoy ta na pang enjoy ngeni. Andiyan tayo paabayad. Naning mo muna ka rin, naning point of preference, naning mo muna tamong paulagan, itang you enjoy the prize. Sige, importante magpakasaya ka ngeni, kanan mo ng kanan nimburi mo. Ang importante, masaya ka king oras sa ini, tsaka mo nabayaran tsaka nakamamayad. O yan. Yaning kay, may papasubo ka, karing bage, makakayap ke ka. Uling, ing mumuna mong didinan ulaga, itang premyo. Kasanting ng pagganakaning mensahe ng Ginoo kaya katamong ene. Imbye anting Kristiyano, ing mas didinan ulaga, itang bayaran me pa, ing presyo. The point of preference is the price. Nyapin ita mo, nakatamong we pay attention to sacrifices. Magsakripisyo na kapangeni, datang mo rin yung panahon na enjoy main. Imbunga na ng kaya kang sakripisyo. Igitya po yung pamiyaliwanan ng panlalawe. Itangausan ng credit card mentality. I-enjoy mo na muna mo na enjoy. Tsaka na yung sakripisyo, yung pamamayad. Yung kabalitaran nita, sige, manipo na ka pa, tipunan mo na. Manipo na ka pa ang pamayad mo. Buat ang bayaran mo ni, at least lang na kang isipan. San Agustin, yan ang sinabi, king Latin,
incipit exire, qui incipit amare. In English, he who is ready to live is ready to love. Nga na. Ing taong makasadya ng lugod, makasadya ng lumwal o mako. Anong buri na sa biyanita? Loving necessitates going out of ourselves. Loving necessitates sacrifice. E malyaring eka dumaya, manasakit, magsakripisyo po si linugod ka. But that's okay, because that is the price you have to pay for you to enjoy the price of loving. Tutu, dakaltana po dindam, masakit sisinta, masakit lulugod, uling mekad, ipagtaksilan ka, mekad, maabuso ka, pero manyaman mo naman, ing lulugod. Di kayo pong linugod, balo yan. Itamong lulugod, balo tayan. We can determine the value we give to things by the very things we are willing to give up for them. We determine the value of things by the very things we are willing to give up for them. Nanong makasadya mong tabili para king premyo, kang paninasan, kang the price you desire. Madalas dabdaban tamo yung ginukano, may asambot king ganaka. Totoo naman. Nga ning gino, nung kayo, gilutan nyo rin kayo ang pamilya, pibandyan, mas maragul ing premyo ang makapanaya kaya kayo. Santing ng pagganakangin ing umpisantane bukas ing Quaresma, Ash Wednesday. May atong kareng panagkat na ning Quaresma, yapin ning pamag-ayuno, pamag-sakripisyo. It's a guarantee for us that our sacrifices will always be worth it. Alang masasayang ang sakripisyo. Inganggang tebili mo, misuklian, higit pa, kayang tebili mo. The Lord guarantees that our sacrifice will always be worth it when we finally receive our reward. Indeed, God cannot be outdone in generosity. Premyo o presyo? Nano yung iyuna mo? Amen. Amen. Talakatam para king panalangin digmalda. Sasabihan mo, o Ginoong ninumang milakwan king malkeya ketiging yato pauli mo, tanggap yang dinadinala na ukdo, ngeni at king daratang. Ipaniga puming pakiramdaman mo rin kaya kaming kayadwanan, banong tauli kay man ngeni, malyari kayang muna, bandang tauli, kabang aming manalangin, Ginoo, sopan mo kami. Ulitan tayo po. Ginoo, saupan mo kami. Para ka ring mi tagulaling king biera, king pamanyuyo king Diyos. Mi pamatulan lasana king belwan, amanaya karela, king kabyasnan. Adina-dinala na ukdo, ating biye alananga, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para ka ring mumugit king gobyerno, era sa paimbutan ing muna laking sablang bagay kete king yato, lalo na king pibandyan, bahan mi kakapanayan la muna king yatong datang po, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para ka ring sagupa na king drugs at alcohol, king sugal at king bisyo, lakwanda sa iti bantak manda, ing kabyasnan ning mayap
at malinis sa pamibiyebye, ketiking nyato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Para kay katangan, makapagpakabanal ta sana king sablang dapat tamo. Antimonong makanano yang banaling Diyos, sa minaos kay katamo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos ang kapasalamatan daring pamisa at iuli no king kayarian ding maligaya ng ding kapatad tamong miyango na biye. Panalangin taking Ginoo. Ginoo, sopan mo kami. Ngeni po at tamo yung sarili tang kapagnasan. Para kaya katangan makatipon keti at karing sablang Kristiyano, mananasanang parati nakatamong isadya ning Espiritu ning Dios, bayara na ing presyo ning mayap pa gobyerno, maya pa pamibiyebye, masaganang biye. Kapamilatan na rin kaya katang sakripisyo. Panketa misa na yaldo, apilasan tayo, ing tune, tula at saya, ning premyong sasadyanan ning Diyos para kaya katamo. Gisingan mo kaya sana at isadya o Ginoo, ban apamisan ming lubos, ing kapanayan mi, king kalam miyabye kami, nung warit mi pakilala ni Yesu Kristo, atok yan miyasa, ing sablang kaburian mo, at ay wasan, ding bage, pamitan ning laman. Makapanatili kaya sana, king kabanalan, angga king kawakasan. Amen. Ipuri ka Ginong Diyos ng neto sikluban, uling king kekang kaya pantinggap miyang tinape yang pangmikeka. Tinape ang bunga ning gabon at pipagalan ning tao, para kaya kami magawang tinape nimbye. Mipuri ang Diyos kapilanman. Ipuri ka Ginong Diyos ng neto sikluban, uling king kekang kaya pantinggap miyang alak kayang pangmikeka. Alak ay ba't king ubas at pipagalan ning tao, para kaya kami magawang inuman ning kaladwa. Mipuri ang Diyos kapilanman. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katang daon, matanggap ya harapan ng Diyos, sigpang mayupayan tutu. Tanggapan sana yung ginuiting daong karinggamat mo. Ikapuri at kagligaya ning kayang lagyo, yung kaya katamo yung kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang, ikatula mo sana retingain ning kekang balayan, pasulungan mo kesa king kabanalan, at ibiye mo ingadwan ming mitmong kasalpantayanan, kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo nga. At keka ang timuring Yat nayo rin puso yun. makayak na no king Ginoo. Salamatan tayo ang Diyos sa ginutam. Iti karapat dapat at matulit. Tuneping garapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o igpa. Diyos king alanganga at lubos mayupaya. King lugod kaya kayang lelangan ng ing tao at inyang mga intulid yang may parusan. King kaya kang pakalulo kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatana ring anghel at ding sa blangkoro ning banwa, mitmong kapag mulalan lang sasamba arapan mo. Ing siwalami, magisan metong sana king karela, kabang kakantaring mitmuntula ing dalit ning kekan ligaya, naming sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmo yung banwa ting yato king kayang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad yung daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. tunay kapin banaloig pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampuming. Pabanalan mo sari tingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ning Ginoming Jesucristo. Payuyami daon kusan loob, kimpamaylas at kamatayan kinwane in tinape. Pasalamat siya keka. Piraso ni at binyene karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiye in kanakong katawan. Amidaon para kaya kayo. Kanyan mo naman kay bat ning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pasalamat keka. Binyan na yung kalis, karing kayan disipulo at ngana. Tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakundaya. Indaya ni bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablan tao. Baan keta mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan. Ginoo, kapamilataning kaya kang krus at paman niyo biling mebye, linigtas mo kami, ikain tagapagligtas ning yato. Inyangin gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi ake kay iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamo amo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong nimbanal Espiritu. Ganakan meo igpa, in Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugod, kamberang Francisco ing kaya kaming Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Ganakan mula naman ding kapatid ming matudtud na king kapayapan, tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiyela nangga. Pankayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, San Jose, ing banal ng esposo, ring sablang apostol at santo, at inupad king malmong kaburian kay kaban ng panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayan toto, kagom ng banal Espiritu, pupurian dakat parang alan, manggaman king alananga. Amen. Waman ing sabla, at inalaga, pero may kading Diyos, naman lalawan, ingalaga, ake katamong babye, uling
ing sablang babye nagkakatamo, grasya. Manyawad, king grasyang magkapilit, tuki, king kayang kaburyan, king aldo. Manyawad, king grasyang kailangan tamo, king aldo. Idawon tayong panalangin, tiro ng ginutang Yesu Kristo, kaya katamo. Igpami at banwa, Isamban yaing lagyo mo, tatanging kayayan mo, mi pamintwang ilog mo, ket isulip antibanwa, mi pamintwang ilog mo. ing kakanan mi, king aldo, ibye mo ke kami, king aldo ngeni, amponin patawad mo ke kami. Risalami ke ka, antiing pamamatawad mi, karing di kasala ke kami, mga emo ke pay saul king tukso, dunay ikabusking maro. Ikabos mo kami, o Ginoo, king sablang maro. Malugod mo'y pagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kami ikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayo pa yan. Ating ligaya, manggamang king adanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabe parati kaya kayongan. At kaya ka antimorin. Ing kapayapan anting premyo, at inyang presyo, yapiditing makabuklat apilubluban, king pamikasuntu, lalo-lalo na kaniting panahon. King masayap paralan, yabot tayo king balang metong, mitmong kababan, ing kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya kang po. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibihe mo kaya kami kapayapan. Nyo'y ginuta Yesu Kristo. Ing memayad king premyo, ning biye lananga, king kayang sariling biye, kamatayan at pamanyubling miye. Mapalad tam, itamong ausan ng tanggap, king kayang katawan. Ginoo, e kumatampan tanggap kaya ka. Dapat tiyagkas minya mga mano mo, pumayap na ako. Tawa na tayang Kristo. Dala na katangan sa naging biye lananga. Amen. Antipona, para king pamakinabang, di natangkuba ng tao may kabiyeya, at may kabiyayang labis-labis, nga na ning Ginoo.
Talakata. Manalangin tam. Oy paming malugod, babayo mo kami karingke kang sakramento. Sopan mo kaya sanang pasalamat keka, kapamila taning pamibiyebiyemi, king tapat apamanyuyo. Tiadon mi, kapamila tanang Kristong Ginumi. Amen. Bayo po in tauling bendisyon. In behalf of Among Norman, our parish priest, pasalamatan da kayo po, Reverend Father Algin Tuason, kaya pamagmisa iyo po, kaya kami ngayon beng palakpakan tayo. Premio o presyo. Imbye Kristiyano, mas manaway makapaunay presyo. Bayaran ming presyo. Imbye mo kaya tiging yato. Maning premyo makapanay kaya ka umemeng apilasan. Hindi naman tabi kaya kayo nga. At kaya ka, antimurin. Tanggapan niyo yung bendisyon, yung mayupaya at malugod at Diyos. Ingig pa, anak, at Espiritu Santo. Amen. Kaya katang kapag masusyan mi daon may na kayo, king lugod at pakalulo ng Kristo. Salamat, King Diyos.